Organizator je naše kulturno-umetničko društvo Jovana Ćimac iz Kumana. Današnji gosti i učesnici ovog festivala su naši dragi prijatelji iz Bašaida, članovi kulturno-umetničkog društva Bašaid, iz Novog Bečeja, članovi kulturno-umetničkog društva Bećarac, iz Mramorka, članovi kulturno-umetničkog društva Mramorak, Srpskog Krstura, članovi kulturno-umetničkog društva Milan Ajvaz, iz Bajmoka, članovi kulturno-umetničkog društva Jedinstvo, i iz Novih Karlovaca, članovi kulturno-umetničkog društva Paja Zarić. Igrama iz Banata, dečiji ansambl društva Jovana Ćimac nam je na samom početku programa dočarao veselu prirodu Banaćana, koja se ogleda u muzici i plesu. U nastavku programa kulturno-umetničko društvo Bašaid će nam dočarati igre iz Šumadija. Zatim sledi Kud Mramorak sa vlaškim igrama i Kud Milan Ajvaz sa igrama iz Šumadije. Narodne igre su važna karakteristika svakog naroda. Bogatstvo srpskog folklora će nam predstaviti pripremni ansambl Kuda Jovana Ćimac igrama iz Vojvodine, u kojima ćete prepoznati posebnu etičnu strukturu, te vidjeti ples Srba, Mađara, Rusina i ostalih naroda. Uživajte!